اللي تماشاوان دیجا البته بابت هالبجارتان انجام دان هالبجارتان بو هرما کردستان کو ضرورت که حتمیه لسراس جباکان دولتی و یا هرماتی جبه گمان افیکت شپاندن بر پسین هرمی جی بردام تاکید سروی که دیکن دو پارتی و یکتی لسراس که بالا بو هالبجارتان جفیابون لهفته گشنه که باش ابو لسر چند خالن بناراتی میوانه که مهجای کو اندام شان د بلند پارتی دموکرات کردستانی بود شرچوه و جوینا کو دو جبو پر سال بجارتان هات بو انجام دان برس عبدالسلام برواری اون حال استودیو میوان منه کاک عبدالسلام هم بخیر بینو کو کاک سربجی کی بحث مجار انجام دادن حال بجارتان کری کو پیوست افصال بهنه کرین که واتا پارتی و یکتی و کو دو آلین سرکی گلو فعلا نور کفنا دو وکری امید که کو بیت نقشریک فعلا کو حال بجارتن بیت کرین ایتر کمیسیون بیت اکتیف کرین یا ثابت تعدیل کرین بله زور سپاس و ودرفت اسلام رئیس بوخش خبرات بینار مروف رازگوی باخوید تشکیل فروشتن هالبجاردنا پارلمانی اگر هندکش دیه مروف لا راستیه بجید یعنی کیشا سرکی لویر نبو کیشا سرکی هند گرفته دیه تین بینی تایبتی پارتی و یکتی ادخل قاندیر مروف لا راستیه بجید تو بینی وای کوتا کابونیا کری اف ازمان مقوله التلفزیون ولی بله تشتی باش او با ما مسیج هاتش سلیمانیه کو نیازک هیال نک برادران یکتیه مثلا هالبجاردنه و انجام دانه هالبجاردنه پارلمان کردستانه جدا بکنه شوان کشت هین اوه جنگه که اینا کایه خلقاند کو رهی که داد مروف رینید سر مثلا هالبجاردنه باخوید خوشبختانه دوهی که امرینشتین یا راستی يعني هر دست پیکی حتی خلاص بویجیک من خو هست بهنده کرکو نیازک هایی که ام سر مسئله هم ورکردنا یا سال بجاردنه گینه ایک تزانی یکتیه و چند لاینا پروژیک پیشکش کرد بو بری چند ایوا گوران پروژیک پیشکش بو پروژیک دیه ابو بشتی گورانی وازی ناشیت خود جود بود گلیت دی هد بابت همون پیدوی بو بریال سر اتفاق سر بهتا کرنه مثلا آیا کردستان ایک باز نبیشتی حتی نوکا يعني تل زاخوبي تل خانقين بي تل كفري بي دنجي بداي اوه تدفيد آنجي اشتي عراقي بكينا شهر بازنن سر اساس هر پارزگاه ايك بازگاه دن كاب سر بخويا آنجي بكينا فره بازنهي اما موضوع عجبو اوان پیشنيار کربو بينا چهار بازنه السرطای پارتي رأيوي او نبو رأيوي يعني كردستان همي ايكا و بلا او بيت بس پاشي ما ام قايل بوين بي جبر هنده دوهي هكام روي نشتين تقريبا ما پیشنيار كرو امريكا وتين سر هنده بلا ام دست بکنه پون خالا اوید کو امیده که مازنو های و آراسته هین آماجه هین بهنده کو ام دبسانه هی گینه اتفاقی فعلا مواکر یعنی مواکر یه نکرد ام رکتی سروان شال خالد سرکی که بهنه بلین بچنه نافی یاسایا همار کردن یاسا یا تا کاک عبدالسلام بتنی پارتیو یکتینینه وکو دولای سرکی راست نوهنه لی آلیین دنین کردستانی جهنه گلو دید گلوان چاوارون سرنجان دی چاوار گرن ما راستی بری ام گلری نیجی که از بیشم پیوندی هاتیه کرنه گله که شندک شوان لاینا یا گوتی ما پروژه خویه های و برادریت یکتیه که این گلرینن مانه او در بری رئیس مجی کن بس ما دوهی ما باشتر زانی کو ام دشم بیرین نخواه جاره کدی کن در یک دو خالت موین یا مای سرباخوین که در کتین يعني الداخواني در كتيجي والله فكرنا يعني هو كوبوني قلت ده ام بو جهشتن بو ركفتنا كتاهيه يعني دمائيه ده قال له انا ديجي اخوين حقي وانا شو اوجي بجدار البروسيس السياسي او ناكري امو يكتي ركوين وخل سر خلكي دي فرس كاين او نا اخلاقي ما شوان خالد ناكوك قالوا تدبين يجي قال جرى خالد ناكوك كان نبر اليان دا دباف خالد ناكوك يجي قال جوهري نبن مبرجوان جاكشتي ليه بقلق جفنان در انجام نابن ليه او خالا نكو كا جوهريه بو بيكاتان قالوا ديل سروي خالي قالنا ركفنا از ابو تبيجم حتى نكا الامل كيدينا اري اوان البروجا خو اصلا عندك بروجا كي دي ابو مرج دانا بو که کاندیده که پیکاتا ترکمان آن کریستیان خو کاندید بکت لازم ازا چند هزار دنگا پشتگیریه بخوابینید آخر افا بخو ظلمه که يعني خلقي دي بلا خاطر شركات بيك بتجيري افا هكا هاتو وان نزا چند
بيجا نيف آن چند چاره که که دنگت بدوی با کرسی نه اینا بس 3 کرسی دینه پاشی وازشنده اینا یعنی بو شرمه بوان چونکو رزگرتن الپیکاتت ما و موافقت هم چه منه دلینا که باشه چیز بی که عبدالسلام هین افعالیین سیاسی د چارچوب اجندا جوینین خدا بحث پیکاتان و چاره نویسی هم که کو پیکات خواه بجدار نبید بجا ازود بجمتا موقف اوان پیکاته دابش که سر پارزگاه يعني مثلا كتير مشروع اخوه مشروع وان دو تركمان بو سليمانيه دو كريستيان بو سليمانيه اك كريستيان بو هبليره ما رأي ما افيع او ما الويري جيكوتي ونو كجيد بيجيد بارتي تبيجيد نما هشكو كاكرازدگيني جي بحث كري سربسترزگيني جي نما نه كتير هيك هزا دي ما في هندنينا ام بنوفي وان باخوين ام رشاره سريك سر فرض كان اول نكي برادتي كتي هشتا جه قبولينا ابيت باش بلا امريك كافين اوان او حتى دي مهيه جيك او بون المصر بون وان بتخوش بو ام قبيل بكان راضي بين بهنده كو صدا باش كان ما جيكوتي ام وينا كان خبي جرين بلا بخورين نخالي بيجي قلت به برسنت هستيارن تظني شو هستيارن ام اش از بيجم جدائيه كمازنو هاي بين بارتي وجل حزب دي يعني تظني بارتيش كيفن او تظني دوهي سروكي شان دامكي بو اشوري بو كاكربولا دوما مكتب سياسي بارتيا اشوريا بارتيش كيفن فرنسا حريري ابو سركيز ابو نانوية هاي هرمز ملك تشكو ابو تركمان ميتين عندهم برلمان بون بغداد عرب ميتين حتى نو كجي افا دور الدوي بارتي اف طيبة منديا هاي حزب الدين نينا يعني بيك هاتا بالنسبة ما ملا مصطفى صلى الله عليه وسلم صدو بنجوسه نو في حزبك هوريش برنده برنده ام ريزه بترلي انا بخلي كدي ريزه انا جيرن بل خلي كدي بتوفي كدي بار خدته جناح منينا كما قادر هبيت زون اسم خلي منطقه كم قال جركاني موسى لجنان او شا بارتي بربرسه كريستيان بو بس نوري احمد كريستيان قالك اللي هي يعني بربرسه نوشيا كارجيري نوشيا هكهاتو كريستيان خا كانديد كيرو اكشوانات كانديد بو جناح يومنينا كو او هلو استتوي نزيكي بارتي بيت بله ايتر خالد جن كاك عبد السلام مجارة اكتيف كرنا كوميسيون على جارتنا قالوا دي او شوازه اكتيف كرنا شابت وتعديل كرنا يا صاي اشكم قديت از جارة قديش از خط بخط زاني از تشتنا وشيرم او الدلام دول سبع زمان من او جيكيش بل هندك هيش ديكر بوبو كيشا اجينا كاك جوتيار عادل يبويا شوية حكمته جهوية بطالة او كرسية بارتيا شو طبيعي بارتيا كدي كديت كتمنا برادري كي قرتوي ام برادري كي قران دفيت بشي شغله كدي بقهورين يعني كتا راستي بفيت او كيشت نوكلنا في كوميسيون هاي هكاتو نجري دايش كيشت دي كيشنين اصلا يكيشا او كيشت النو في يعني بكوميسيون شاكرين بنا غير هندك يودا يا صايا عم تمنيه تبريتو نما يكدي دونانا او يعني كاراكنوي دوتشتن هيك ام بلا خجيفه كاين كيشو بوشينا كاين تا كانديدا كتنا ما كانديدا خدا نشنو يعني شو مشكله هو سر هند هي كوبون من وجود كار عادل نما كسكل اليه كدن طموح حبيبي شنوي لازم هيك بشي شنوي غير لاين الى بارتي ناخذ او اتفاق اتفاق يقرت ودي بخوي كده دونيت هندك فيجن داس بكنا والله او تركيبه يا رنگ دانا هل بجاردنا بري چند سالا هكا تبي تشارة سر بكي دعينا في مشكلة چنكا در هند يود دويت شيء اللي كمين كبونوا برلماني يا سايا كوميسيون جوهرين بيجم تشيد بخا وداخا دريش كد حتى انتخاب بهتا كنه ده شرعيته ورگيريد چونكو هكا تو يا سايا هل بجاردنا چند جوهري كوميسيون كارانه بيت يا هل بجاردنا هتا كرنه كواتا العراق توزاني بشتی 2003 هر بجاردن کات بتکرن یا جواتان نوناره بیت یا جواتان پارزگاه بی یا ساعت نگوهرتن هر یا سب شوازه کی بیب آریین سیاسی جی گلی ناکوک بینسر يعني تدبيني قالوا او كيفنا شو في العراق جيب الهرم الكردستاني جيبيتا بولينكر لا تظن الكردستاني ما ازمونك تحلى هاي الفون دو هالبجاردنيت شوي هيك بهت بيت دوزر ونهي وده اوبوزيسيون بشيوك وبوبوليستي بحث كيف لازم لسته كراوه بيتو لازم نظرت شوچه ولسته داخله دكتاتوريه البنوي في شارع ما دول هالبجاردن كرن لسته في كراوه دوك نفس وان كاسو قليه هاي ديفيجن ما
اگر کوتی که عبدالسلام اوا سرانجام سریان ده بود لیست دو لیستانه لیستا وکیلی و لیستا داخستیه متجا بیجم وان هردو هالبجار نبرو مجال تهوید برای مجال داتا مشكو خلكمه مهمه بابا ده جرينجه بله كلام حتى انه كتشوه بو تدو ليستك هيت بو تنوفي حزبه تدا ورقم الجمارات تدو ايكي دول دنجديه الحزبك اونلاين كانديداكي وي وقتي همي او كانديدا دنج اينو دول رزبنديه بو دنج بتري اينو حتى خوره قال لك قدرت كتن رنگ بچنكو بنمولون مازنا اون اوا بله يعني خصوصا خد كماجي الرجالات وراست اول مهمه يعني ازوتو خل نهيلي هالبجاردين دي دنجدنا نودا اكي ازو سريدات اوا الفيجا هميو جاهشنا قناعات جهورين شيا الازمونه تاع الدنيا شنو بزفرينا داخرا وبتني زورا ولا هو كود شكين ليش نو كاوجي يوم مناقشه كان مثلا كردستان كبو صار بازنا هالبجاردين الهولير همي كرسي دلويله صافي بن سليماني صافي بن دهوكي يعني بو دهوكي ابدا بيجم دلس من لستك يا بارتي بمجين لسه داخراو ايك حتاكو بيجين 25 لستك دي ايك حتى 25 اوا رقم تون دل سر ويل ستيبن اوا هنگتا دنگ داشتيك بري دنگ دي بوفونوچن بله سيستمي نيشد بيجيت پارتی هکر مثلا 20-25 کرسی اینا ده ده پی دنگی اینین که دنگ پتر اینا یا ده دیده چیش لستادی اینین داخستی بو پارتی مثلا دوید بخو کاندیدا که بید بو سروک آن جگیره سروک پرلمانی ایک بو سروک لجنه قانونی اول ریک دتا حزبا بله کشیاو بو پست جور و جور گیم تا پرلمانی بله گل سپاس برس عبدالسلام برواری اندامشان دا بلندا گوتو بیجین هل بجارنان سپاس